Ia whatalo whantu le nei vaenga le fiafi le tātou Paul Kalame o wa whapenaona tātou taunu mai i fo i o le moli o le awa whatalo whantu le suafa manu malo Yesu Kiriso malo le soifu manuia malo fo i le langia ma whatalo whantu ia Samoa mai lava i maunga tele se i o lava i maunga iti i ia le atua malo le folau malo fo i le ngā lulue. Ia whatalo whatu tātou Paul Kalame i so se tasi o lo maua mai le tātou nanga e le ngata i lunga o le o penga tuwailangi a o le whafonga mai mō mai fo i lunga o le tātou alata o le RCTV. Ia vi ia le atua ma lo le ngā lue fo le neiva yaso ina ua whai mai fo i le neiva yaso. Tu mau le alofa, tu mau le anga le lei, tu mau le wha maoni. Ma tu mau le antua e le suia mai ananafi le so se ia o lava i le ngatanga. Haleluia. Ia o le sini neo whapoponga o le tātou Paul Kalame. Le neiva yaso, whatalofa tua i fo i paanga o le tātou Paul Kalame o le moli o le ava. Yaso tona i teitasi. Ia le au amatalia i tātou se talo. Ia ma tātou anga i e tono le fionga le atua. Ia wa fo i se upu mai le fionga le tua e tom te wina ilo soifua uauna. Ia e mai se i fo i o le tāpeneina o e mau i le tāfo launga o lo tai ai nei. Tātou wifo matatalo, ta maa whaafitai lo walofa tunoa, lo walofa muti vale, whaafitai le agabe o la uofio walilingi o mantou loto, whai ono o mantou tāpua i ante oe, ma uauna i ante oe, ma le fia, ma le oli, ma i le taele o mantou loto, e le ono i mantou e ono o la uofio, i lau ngā ruenga e le lei, na e amata o lo e whaauau, ma e whaamaoni e te whaamai aina, te talo i lau whaaunga i le nei, vaenga o le Paul Kalame i lo nā matanga se i o i lo na whaa i unga, i le mea whai ngā ruenga, e mai se i fo i o le whaafonga mai moa, o tangata mai tawhai fia i le nei vaenga o le pō i o on tuai le nanamo le ola i o on tuai le upu moni ma le ngā ioi o lo wanganga pa ia e ala i lau upu fola o le a fo i se mana onga whaafeiloa i la wafio se nganga fo i a lawe ai ai aina ma manu malo ina mo le vi ingo Keriso whaamanuia la wafio le unanga le Global Kingdom TV channel ia mai sei foi o le vavalua i ma le RCTV ono le suafo Yesu. Amen. Amen. Ia bi ia le tua o le nea viafi o le tātou tusi filfilia e maua mai le evangelia Yesu Keriso e ala ia Luka a olona mta upu e fitu. Luka lona mta upu e fitu. A olona foi upu e tolus fulmaleono se ia o ile foi upu muli o le foi upu e lima se fulu. Luka lona mta upu e fitu. A olona foi upu e tolus fulmaleono se ia o ile foi upu muli o le foi upu e lima se fulu. Fauta o le au faita wina, fai mai a fionga le atua. Ua fai mai le tasi o le au faraseio se ila ai maia, ua maliu atu i le fale o le faraseio, o na ta oto ai leo o ia e taumafa, fauta foi o le fafine o le ai, o ia o le fafine angasala, ua iloa e ia ua ta oto o ia e tau mafa i le fale o le fariseio. Ona au mai lea o ia o le fangu alapasa ua tumu i le sua umanongi. Ua tu foi o ia i tua i ona vai. Ua tangi. Ua whaasisina i fo ia ona loi mata i ona vai. Ua so loi ai i lona lava la ulu. Ua songi foi i ona vai. Ma whaauina i le sua umanongi. Ua iloa e le farisaio, ua whai atu ia te ia. Ona whaapea ifo ai lea o ia ilona loto. Ana se perofeta le nei.
po ua iloa e ia le nei fafine malana amio, ua ia pai atu ia te ia, a wāl fafine anga sala ia. Ona fetalai atu ai leo Yesu ia te ia Simonae, o lau upu o te whaiatu ia te oe. Ua whai mai o ia, lea oa oe, ina fetalai mai ia. O tangata e to lua sa lano no mai tupe il tangata e to tasi. Sa no mai le tasi te nari e 5 selau, e a le tasi e 5 fulu. O le aini a la tupe e to e avatu. O na wha ngalo fua lea o ia ia te ila ua uma. Ina whai mai ia, po ai so la ua e telelo na lofa ia te ia. Ua tali mai Simona, ai lava o lea na wha ngalo ina atu ana mea e tele. Ua fetala yatu Yesu ia te ia, ua tonu lau taofi. O na wha liu atu lea o ia ilufafine, ua fetala yatu ya Simona, ua eiloa elfafine nei. Na ulu mai ilo fale tele i au maini vai mo uvai. Peitai o ia, ua whaasisina ifo e ia o na loi mata i uvai. Ma solo iai ilo na lava la ulu. E tele i whaasongi mai ia te au. Peitai o ia, ua le au noa o na songi i uvai talu lava o na ulu fale mai o ia. E tele i whau mai i lo ulu il suau. Pe tai o ia ua whau e ia i o vai i le suau manongi. O te whaiatu ia te oe, ua whaamanga loina na ngasala i tele. A wā lofa tele mai o ia. Ai le ua o le ua whaamanga loina i ai se mea i titi. Ua i titi fo'i lona lofa. Ua fetala yatu o ia ilvafine. Ua whaamanga loina au angasala. O e na tā oto e ai wala tau whapeifo i o la tau loto. O ai fo'i le nei o le whaamanga loina angasala. Ua fetala yatu o ia ilvafine. O lou whatuatua ua whaola ina ai oe. Ina halu ia oe. Male manuia. Haleluia. Pamanuia maile atua il whaitawina o ana fionga pa ia. Mo i tātou i le nei vaenga le fiafi. Whautalaina pe whautuina i le tātou whasoa. Worship that triggers. What triggers worship? What triggers true worship? O le ale mea e mafua ai ona tapua il tangata ma le whamaoni. O le ale mafuanga e alai ona whaivi ingal tangata ma le moni le atua. Le ale mafuanga, what triggers? Le ale whapongai o le moni o le tapua inga ma le vi inga e whatino atu e le tangata tapua i le atua. O laulangi le tātou te iai. Laulangi u whapena ona a fia tangata umalawa i le angasala. Ma ua whapena ona le au noa se tangata ma me ta ua whawhitauli. O whaingata, o puapua ngā, o tūlanga o le lei o se whamoe moe, o tūlanga ua whapena ai ona le nofo le leil tangata, atu vale le loto le tangata, ma whapena ai ona le mautonu le loto le tangata, ma mori mawina i fo i le neila lo langi ia le tele o mea ua whapena ona tupunga mai ai, ma a fia i fo i la ia lea o ulu ngalii, a fia i whanau, a fia ai whalapot potonga, a fia ai nuu, a fia ai ia se atu nuu. Tulanga ua whapena ona ma fua leanga wa iai le mea wa a fia ai le tangata. Lela e whapena ona o tātou iloa. Mo mia ona o tātou
toi fo i le upo le atua ina ia whailoa mai le upo le atua, ia le tūlanga tonu o le loto o le tangata ma fianga o le tangata. Ma se i whailoa mai fo i le upu le tali mole mana onga o le tangata. Ma se i au mai se fo le whawhita uli o le tangata. O le lai e whapenaona, whamao nia le fionga le atua ina ua whapenaona, ta ua e le perfecta o Isaia, le tūlanga o le tangata ilona whailoa mai le mta upo e 5 malfitu, Isaia mta upo e 5 malfitu, aolona vai upo e 2 ma le 2 maltasi. Whai mai le fionga le atua, a o e a mio leanga, e tusa i lantou ma le sami wa sou, e le mawhai o na toa file mu. A e lafo ia e le sua sami le ele ma le palpala. Ua feta lai mai le atua, e le ai lava se file mu i e a mioleanga, o le tala noa i al perfecta, i le tūlanga o lo i eil tangata e au noa ma le atua. The wicked. O le upulna o lo whaonga ina il whaperetania, longo winga, i whaasino ana il tangata i whafo mai ma le atua, i le mautonu, ma le atua tuvale o lo na loto, e le nofo le lei, e whapenao na le mautonu lava o nala, e whamaunia e mose i tua il tusi o Deuteronome, a lona mta upu e 2 ma le valu, ma lona fai upu e 1 ma le fitu, ai olo whapenao na au mai Britania. In the morning you shall say, oh, that it were evening. And at evening you shall say, oh, that it were morning. Wingo le upu le whai mai e nae e mose. Whamai o manatu e o Sofia, ai le loto le tangata mi o le angapo le tangata anga sala. E au noa ma le atua. Ono le mautonu o lo na loto. Ma le aiso na whamo e moe, i le atua tu vale la o lo na tangata o lo iai. Ua whapei foi o ia i o na lava manatu, e tuai na pongi sa mai. Tuai foi o na a pongi sa mai, ua tuai foi o na ao mai. O manatu o le tangata, ia whapena o na tuai o na mou atu, malu ese atu, lea mea e tupu ia te ia i le ao, po le pō, ma teimi e le mautonu al tangata. O lo whapenao na tau whapula mai e le fionga le atua. Le mea tonu o lo whapenao na maua i to tonu o le loto o le tangata e au noa makeriso. E le mautonu. Fe lafo ina solo e teipei o peau o le vasa. E le mautonu, taipei o le maa e le pipi e se limu e ta vale vale atu i, ta vale vale ane yo, le ala e tau whapula mai le fionga le atua. Ina ia i loa e le tangata, le mautonu o ia, pe a au noa makeriso. Il tala le tātou te whapenao na whapsanga i mai le lukam ta upe fitu e peo na vilfilia. Ese le matango fio le tala. Ona o le tala o lo whailoa mai eile i unga, po le taunu unga, po le fua aliali o le taliaina e le tangata, o le upumoni e le antua. Ma whapenao na whapongai mai eile o la tāpua i o le tangata. Ma whapongai mai eile o la whaivi inga o le tangata. Ma whapongai mai eile loto foa i o le tangata. Hallelujah. E whatulanga i al tala lea il whasolonga e te tauona i ai. Pe au tātou tau mai tau ma au mai foile au mai ngai il tusio mateio. Ina i o tātou maua le whesota inga o fe au ilona whasolonga i le aso lava lea i le teimina tupu ai. E mo mbia i lau no tātou whaitaua fo i male mateio. Mateio mta upo sfulmal tasi. Atoa i foi la ma le luka lea lona mta upe fitu ina i o tātou i loa ia vaenga tonu sa fetalai a Iesu po fea tonu e whatulanga il tala leo o tātou filfilia. A e tā ua leanga au mai el mta upe sumaltasi o tusio mataio
ia le fetalainga Iesu e vaasino ia Ioane el Baptiso le umainga e Mateo ilona fai upu mo mua se io ilona fai upu e sfulu maleiva saule fai upu e luas fulu se io le luas fulu malfa o fetalainga Iesu e vaasino il vaamasinoina o nuuio kosini pe te saita turo masaitonu ma le teimi o le faamasinonga o le a whapenai o na whesanga i eita ngata o a aia ma le tua whaamasino tonu. O na whaailoa mai foila ia lea o mea na whetalai e Iesu ia Kapernaumi ma whaatusa nga i Sotoma. O na o maina ia le foi upu e luas fulma le lima i le luas fulma le fitu o mta upu a les fulma le tasi o le tusi o Mateio. O whaailoa mai ail ta talo Iesu i lon tama. O na so mai ailola ia le o le foi upu e luas fulma le valu. Foi upu e luas fulma le valu. O le tusi na Mateio se io o le foi upu e tolus fulu. O lo whapena ona manino le lei ia le fetalainga Iesu. O lo whapena ona fetalai ai le aso ele o mai ala e luka. E ta ua ono le au mai e Mateio. O le ala e fia oto mai al vaenga lea. Le anga e mo mia e whapena ona so o ailam ta upu le fitu ile. Tala le ua fidfilia. Fai mai le fionga lea tua. Ina watawalanga Iesu ile aso lea. Ia o tau o mai a te au o tau uma o e tinga ina ma mawhatia ia venga. O au foi e malolo ai o tau. Ia o tau amoina la uamo. Ma ia o tau wha o ia te au. A wao au lea nga malu ma le loto maualalo. O na maua le o tau le malolonga mo o tau wanganga. Hallelujah. O na maua le o tau, le malolonga e mo mia e o tau wanganga. Le tala noa il tangata e le malolo. O le tala noa il tangata o lo iai foi lana amo, a o le amo e mamafa. O iai sa amo o lo o tau ave i le neia fiafi ua mamafa mo oi. Tele o mawhaiona e amoina. A fai fo e tele o mautonu, a fai e tele o whapenaona mauaa, ma tua tuvale lo loto, ma le aiso wha moe moe tu sai, ma lo wha moe moe, o te whailoa ia te oe pe ona whetalai Iesu. Le ua valaulia ia te oe te sau ia te ia. E le valaulia oe te alu i swhaifeau, e le valaulia oe te alu i le lotu, e le valaulia oe e te alu e whatulanga mua mua, se whainga ia le lei, oe whatua e saua ia te ia. O le wala aua Iesu, ia o tau o mai ia te au, ia o tau whapenaona o atu ia te ia. Lea ia le wala aulia lea Iesu. A o whetalai Iesu i le wala aulia lea i le aso lea ma le te walanga leo tele. O le moto tangata lea e vangavangaia ia lumo Iesu Keriso. O lo iai lai to tonu o le motu lia o tangata. Tangata ia to lua leta ua i le mata upo e fitu. O le isi o le varasailo e ingoa ia Simona. Ua whapenao na fisilingia lo na mawawhau. O lo iai fo i male tasi wafine le isa ingoa. O le wafine anga sala. Ai tei pei fo i o le neiva enga o le Paul Kalame o lo whapenao na te walanga Iesu. O to uma o lo whapena ona ti ngā ina, ma mawhatia i awenga, i o to o mai a tau. A watu la uamo e mama e o mai la uamo e mamafa i a tau. E whaailoa mai ai, i le tau o le vala aulia Iesu Keriso, o le vala aulia le na o mole Israelu, o le vala aulia mole nuese, e leo se valaulia mo le tangata maumea, e leo se valaulia na o mo se tangata mautofi, e leo se valaulia na o mo se polonga, po se tangata e le taualoa, le o le valaulia e mo tangata umalava. Aisea, leanga ua sala tangata umalava, ma leo o ai i le atua le viinga, ua
pa ul tangata. Ai mo mion to e mai e le atua i le tūlanga e te tau na i le tangata. Lela e o mai i le matau pe fitu. Ua whapenaona, iai fwoi whasolonga lea e peona au mai e mātaio o lo i ngā i whai upo e sifurma le valu. Se i o i le tolu sifurma le lima. O whetalainga Iesu o lo whapenaona a mata mai a Ioane el Baptiso. Ma whapenaona whaauau mai ai i a ai ia o lo ta ua e Iesu o be te saita o tūro saitonu. Ma Kapanaumi antoa i fo i masotoma e pei o na whailo e luka o lo i fo i tutonu i nā maltatalo Iesu i lona tama ai iai la vaenga le au mai e luka o lo au mai e mātaio e pei o na whaitawina o i nā tonu le whapenao na mo mia o na au mai le whaitau le nā e whatulanga i lunga tonu o le amatanga o le tala le i whai upu e tolu sifurma le ono le anga o le whapongai le nā na mafua ai o na saulu whawhine lea ia Iesu. Langa wai vai vetalai ngā Iesu. O to uma. O mai a te au. Ala lea. Na whapena ai o na filifili whawhine lea o le ale no whailo ilo na wavitauli. Le no whailo ilo na mawhatianga. O le ale no whailo ile ato tuvale o lo na loto. O le ale no whailo ile le eio se wha moe moe. O le ale no whailo ile o langa o le anga sala o lo whapenao na whai eia. Ai la whai el whawhine le me uma. Ma whapenao na sau loa ia Iesu. Eile manatu tā ua. Le mawhaiona e wa aia le moni o mea o lo whapena ona i totonu o taloto. Pea e le mawhaiona e wa ai mai le whaata o le upu o le atua. You cannot see clearly what is in your heart unless you see yourself from the mirror of God's word. Se vanga naua ta tala ma whapupula ma whailoa mai e le whaata o le upu o le atua fōlinga moni lava o le loto o le tangata lea la i le aso lea ina ua whalongo ia le whawhine lea i le whala aua Iesu ma o onga Iesu ma whetalainga Iesu na whapenao na tatala mai e le upu o le atua mea o lo na tia i lo na loto a tonu e le iloa umai tangata mea o lo whapenao na whai e le whawhine lea. Ai wailoa e le atua e pei o na whetalai ei o ia i le aso. Lea lai whapenai o na mo mia i tātou. Lea ngai whailoa e le whaata o le upu o le atua. Le mea tonu o lo iai le loto o le tangata e nate mo mia o na iloa o ia o le tangata angasala. Lona lua o me whailoa me le upu o le atua po le whaata o le fionga le atua. E na te whailoa mai ai tātou le mea te tau o na whai ai o mea wasau nia e le atua. Mai o lea toa foi na te whia ngā ruenga lea e whamamai le tangata tau a miotonu ai le tangata au mai le whamoe moe le tangata e le iso na whamoe moe ma au mai le ola e whapenao na mo mia le tangata le anga e oti whale anganga le tangata mo mia le ola mai le atua. Ina ia ola i tangata mena e leon wha ingoa le atua le ola lea mai a te ia. O le ola e whavavau. Eternal life. It never dies. It never disappears. E tu mau, e whaauau, e o le whavavau. Hallelujah. Lea lai whapena i ono tātou mo mia ona tātou vava ai lo loto i le tā ua le tala lea. Leanga o lo whapenao na tā ua mai ei Simona. Ina ua whapenao na whalongo Simona i whetalai ngā Iesu ma le walaulia Iesu. No Sofia lo na loto se i walaulia mai Iesu. A le walaulia o lo whapenao na tu vesili pea. O le walaulia Simona. O le walaulia le tangata e skeptic. O le walaulia e le mautonu. O le walaulia e whapenao na tu vesili ma whapenao na ve fuli sai e le mautonu.
o le tau saili o le whapena na tau fia whamautu lava i le vaainga whaatangata lea e ngā lua e mai ei Simona. Po o iai fo i seisi tu le whapula me le tala lea o lo whapena na tau saili ai i se mea e mauai Yesu Keriso. Leanga o ia o le ito tonu o le sio manga le au wharisaio. Le wali ia o le tau pule pule le whasiotia o Yesu. O i la tau ia o le tau pule pule le wha taunuina o lo lātou wita ia Yesu malana o onga. La lātou wha moe moele iai. Ia tineia Yesu, whasiotia Yesu, tineia o onga le upumoni. Au mai fo i el tusi o Ioane le isi vaenga tā ua. Na o lātou tau mawhai e fo i whasiotia ma Ioane, o ia min, la salo le tangata na whātū mai e Yesu, mai loti, evidence of truth. Evidence of truth ai a tātou tilo lai laulangi le tātou te iai. Whapenga u male le manulautia le laulangi e au noa ma le atua. La tau te tau mawhai e tineia Keriso, tu lei ese Keriso, mai to tonu o whala potpotonga, mai to tonu o malo, mai to tonu a onga, mai to tonu o siomanga o lo iaita ngata e mo mia le atua. Ae la tau te tau sinio fo i e tineia le upumoni. La tau te tau sinio fo i e whale o ngā ina le wha maoninga o onga le upumoni. Ai vasino i tangata ua whaola ina e le atua tai peo le mena whai ala salo. Ai au maise o onga tā ua le tangata ua whaola ina. Me ngā e leono o lātou ave ese ngā ruenga mai tangata whaola ina. Ave ese le tūlanga mai tangata whaola ina. Tō ese kokongi o le tangata whaola ina. Lātou whaalea o ngā ia tūlanga o tangata o whaola ina. Aisea. Leanga o le tua la tau te tonu ai. Leanga o le upumoni e la tau te tautino ina. Leanga o la tau mau o i la tau o tangata ua filifili e muli muli atu ya Keriso. Lea lai to tonu o le tala lea. O lo whailoa mai il tangata e le o mautonu loto. Le iai se file mu depressed ua matua le mautonu lava. Atua tuvale le malolo. Tangata o loo mafatia, hurting people. O loo whailoa mai e foi. Tangata wa te e naina e ainga, te e naina e nuu, te e naina e whalapotpotonga, te e naina e le lautele o tangata. Tangata o loo whapenao na mafatia whaleanganga. Ai la tau te le maua lava se mapusanga, se i vanga na aua tali tangata i le wala aua Yesu. O tō uma o lo mawhatia ma ti ngā. Mai ei avenga. I o tō o mai a tau. Sa mō le wala ulia na Yesu. Le aso mawhatianga. Le aso le mautonu. Le ase tō tuvale. Le ase mea ua le mautonu ma le ai eiso wha moe moe. Ia e loa ma whapenao na e manino i le teimile nei. O lo o iai le wala ulia Keriso wa lewa na tu sia i le upo le atua. O lo te walanga ma whaaleo e au na le atua e peifo o ne whalongo ma iai. I le Neipol Kalame. I le tā ua o le whetalai le ama le wala ulia Yesu. I le tangata o lo o whapenao na le aiso na whamoe moe. Ti ngā ma whatia atua tu vale le mautonu pole vale. O le alava le tūlanga wha le tonua iai. E le o whaailoa mai e Yesu tūlanga na taua o le umainga Yesu. O le avenga le nā moe. O le amo le nā e mamafa moe te le mwhaia. Se vanga nāua e tu mai a te ia. Se vanga nāua e tu watu ya Keriso. Le anga e le ave fua Yesu. E aona tu watu ya te o e whaisa u filfilinga. O lau filfilinga e te manuia ai. O lau filfilinga foi e te malai ai. O lau filfilinga e te sauloto ai. O lau filfilinga foi e te nofo polonga ai pea. O lau filfilinga e te whapenaona mauai le manuia. Al filfilinga foi e malai ai le tangata. Lea le tā ua i tātou. O Simona le tā ua i tala. Whai mai ua ia vala ulia Yesu.
e na te le whatangaina Iesu i lona loto. Na ia walaulia Iesu la te ai whatasi i lona whale. E na te le whatanga Iesu i lona loto. Sa moa e mawhaiona e walaulia ina Iesu. Aia e le whapenao na talia ina i lo loto. O nei te misi a le mea taua e te tauna e maua. Tātou mori mawina ia Iesu ma whamaumaunga leo whai evangelia. I teimi uma na walaulia Iesu. E i lātou na walaulia Iesu lātou te ai, pe whaila lātou whaafe, i o lātou whale, na talia Iesu le walaulia. Tei pei o le whaafe a Maria ma Mareta i le ainga o la salo. I Petania, na talia Iesu ma o iai ma leo soo. Mai o le masani vo i lea le ainga lea i le lātou maftanga soo le lei ma Iesu Keriso. Na i vo il teimi na walaulia i e mataio Iesu Keriso. Ina ua tu ua uma e mataio mea na ia whaia i lona o langa tuai. Ai muli muli atu ia Iesu. Na ia whaia vo i se ainga tele. Walaulia vo Iesu. Mao la fonga uma na o lātou ai vatasi. O le altali na talia fo ia Iesu. Ma awa ia Iesu ma ona so. Au le fau whapenao na ta ua fo ele fionga le atua. Na ia il teimi le asol to e tu na walaulia i fo Iesu e tolua. Ia Iesu Keriso. I oi e mau. La tau te ai fatasi. Le ale talia Iesu. Na whapena fo i o na talia le walaulia. Au lea fo i o ta ua i. Na walaulia il varaseo. Ele i ngata na walaulia e so o Keriso Iesu. Na talia Iesu. Ai olo o talia fo i Iesu walaulia tangata. Ele i ta ua o so o Keriso. Tai pei o varaseo lea. Pei o se walaulia tau lama lama. Pei o se walaulia sa ili masei walaulia lea. Pei o se walaulia fau leanga le walaulia lea. Ai, wai loa talia ina Iesu o le walaulia. Leanga na whapenao na whaonga Iesu o le avanoa e lavea ina i Simona. Simon means shifting sand. Winga ngao le ngō Simona. O le ngonge felafo ina solo. E le mautonu. Ai sa ta tau na ia whātaua ina le avanoa e ui a tonu na ese le motives a ia te ia i le walaulia o Iesu. E sa ili masei ia Iesu. Ai na ia whapenao na talia le le Iesu. Na whapenao na avea mavanoa. E momoli atua i le upo le atua ma au mai e whaoltanga i le ainga o le wharasai o lea. Au lea lai whapenao na whate ia le wharasai o ina ua whapenao na wa aia le whawhine. Anga sala. Ua whea fo ilo na whale. E le saul whawhine i le wharasai o. Whamaina whalongo le whawhine. O lo ta oto Iesu ma ai ma i lātou i le whale o le wharasai o. O na saule o le whawhine i le whale sa ia Iesu. E le ialu Iesu i le whawhine. Na filifili le whawhine e sau ia Iesu. Le anga o lena aluatu Iesu mua ia te ia. I le aso na alanga i le upu lea, i le aso lava lea. Ai pō whai le ainga le i whale o whaseio. Na wala aua Iesu o mai a te o tauma. Vai le wala aua Iesu ma le whetalainga Iesu. O lo tua wanoa mai Iesu ia te e mawhaiona e walaulia Iesu i lo whale. Ai mawhaifo i ona e te ena Iesu i lo loto. Na ona sau o Iesu e whape, na ona tā ua pe tusi ai i a signs i to tono o lo whale, whai i a ata o Iesu i to tono o lo whale, whai tusinga e tā ua li suafo Iesu i lo whale, pe whapipi i le lauta vale bumper stickers e tā ua ai Iesu, ai au noa le Iesu le nā malo loto, e mau wal daimi. Nga e le finangalo Iesu e au mai e tau i lo fale lo na swafa. Tau au na tusia na fionga i pou o le fale. Ma fai totoa o le fale. Ma le tino o le tavale. Ma ofo tangata lei.
na finangalo le atua e whailoa ila na upu lea ma whailoa mai tangata i le ai o au te whiawhio i le loto le tangata. Le angoi nae ta tia ile mana onga moni o le tangata. E leo mana onga o le whale lea, e leo mana onga o le ta vale, e leo mana onga o le ofu, e leo mana onga le il tangata. O le loto e mo mia o na utupupu ina e keriso. Mo mia o na faola e keriso le nganga. Mo mia o na fatumbu li fatumunga le atua. Mo mia o na lilingi mai aile alofa o le atua. I le loto lea. So, i la i le mea na tupu i le aso lea. Ese le matango fie. Fai mai le fionga le atua. I le ngā yo inga na sau male. Fa fine anga sala lea. Fai mai na sau ma le uu manongi. O le uu e taunga tā le uu. O le uu e whapenaona. E le maua uma e tangata. Ai wata ua wa sau ma le whawhine lea al sau le sau le whawhine. Sau ma loi mata. Sau ma le loto wa whaamoni e ina e le atua. Sau ma le loto wa pai e le upo le atua. Sau ma le loto wa fuataina. Sau ma le loto wa whapenaona feliwa ina e le atua. Sau ma le loto wa whafou e le atua. Sau ma le loto wa whapenaona tuu ye e le atua le alofa e alofa i le atua. Ai aisi mea e whaamaonia ai lau tāpua inga moni le atua. E whaamaonia e le loto wa whaamangaloina. E whaamaonia e le loto ua whaafowina e le atua. E whaamaonia tāpua inga moni i le loto ua utupupuina i le agabe o le atua. E te alofa i le atua. Aisea, leango le whapongai le o le tāpua inga malevi inga moni e ave i le atua. E kulei e le alofa. E tulei e le agabe. Le la whaongai e su upuia i totonu i ina wau mail whateita inga po le whata oto lo whaonga ina i Yesu i tangata e to lua na no mai le tasi tangata. O le isi e lima sfulu tenari. O le isi e lima se lau tenari. Le la wha mai wo o le taimi. E te tau na totongi e ala ai ta lafu. Ai pe tai wo le aisa la tupe ma whai o na totongi ai. Whai mai lea. O na filifili lea o le na no ma yeil to lua lea. E wha mangalo ya te i la ua. E au noa ma se totongi ina. Po le toe totongi ina mai. O ala tupe na ai talafu e li tangata lea. Whai talai leo Yesu. O ai o le asili atu. Lo na alofa i le na wha penaona. Wha mangalo ina i la ua. Wha mai o ai le sili. O le su e Yesu le meolo i le loto Simona. Mai leo talia Simona. O le tangata leo le asili lo na alofa i le na wha mangaloina. O le tangata na te lela na italafu. O le ate le fo ilo na alofa i le na wha mangaloina o ia. O le tangata na ititila na italafu. E titi fo ilo na alofa. O tau maua mai le winga o le mele. Wa lo le au ngol fetala nga Yesu e wina sa o talia Simona fa yato Yesu tonu leilo ta filonga winga sa o leilo fa msinonga a le sa o fa msinonga na fa Simona ai le o filifili Simona e fa se swinga moia ina ia au maile o onga malama le wa ia maua mai fetala nga Yesu e fa penaona fa nofo ilo na loto matalia ilo na loto, ma whaafale ilo na loto, ma whapenaona a vea Yesu, ma le whaamangaloina o ia ile asolea. Sa tu mamao pea Simona ma Yesu ile asolea. He continually became skeptic of Jesus. Sa whapena lava ona, tu vala vala Simona malona loto ma Yesu. Sa tau mamao pea Simona. Au le ai tua vanoa Yesu. Au le ai me leu whailoa mai i Yesu. Whailoa mai le mea tonu au atupu i le loto o fine lea na mafua ai o na sau. Na sau ya Yesu i le asolea.
ele ia vea ia le fale o Simona ma mea na vao ia ilva fine lea ila na sau ia Yesu. Le ango le focus o le sau o le vafine. O le sau ia Yesu e avelan whaaftai. O le sau ia Yesu e whailoa ua salamo. Na sau ia Yesu e whailoa ua suilo na olanga. Na sau e whailoa ia Yesu ua ofolo na tino mo Yesu. Na sau e whailoa ia Yesu ua whapenao na ia filifili. E whai Yesu mo na lii mo na whaola mo na matai lo na olanga. Na sau ia Yesu se whapenao na whaisa na taulanga sili mo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. What triggers true worship? Triggers true worship. O le alofa I le atua. A iaia se whapongai o le tapua inga moni, ma le whaivi inga moni, I le atua I leo lo sa ili mai ai le atua, o le tangata e alofa ia te ia, ua tele le whamangalo le atua, iana anga sala taipei o le finelea. Ua iamana ia le walaulia, ua iamana ia le taulanga, ua iamana ia le ngā luenga na whaia keriso, ua iamana ia le avanoa ua tatala mai e le atua Samoa. Whapena le tau manuo atu le walaulia Yesu. O whea lava o e iai o le ale loloto, le ale angasala, o le ale tūngā, o le ale tauvalea, o le ale maasiasi, e mawhai, ona whasa o loto o e Yesu I le taimi lava le nei, ma le aso le nei, ma le itula le nei. Taua o lo ta whailoa ia te ia. Lea lai whai mai ele upua le atua ina ua. Fetalai Yesu ma whailoa ia Simona le ngā yoinga le whawhine lea. O le ngā yoinga le tangata ua whaamanga loina. O le ngā yoinga le tangata e tāpua I le nganga ma le whaamaoni. O le ngā yoinga le tangata ua tu saoloto I le atua. Ua tofo I le alofa. O le upu ngai whao ngai Yesu. O le upu akabao. O le nauna, o le lofa lea, o le atua, o le lofa I le whatua o ia. A le lilingia le atua, le agabe lea I le loto le tangata. E le mawhaiona e toi a lofa I le atua. Tangata uma I fafo ma le atua. E le mawhaiona o la tau whaivi inga, I le vi inga moni o lo saili mai ai le atua, ma le tapua inga moni o lo saili mai le atua. Le anga e au noa oe ma le alofa o le atua, se vanga nā laua e taliaina le alofa o le atua, liutino tangata o keriso. O ia le na te whapenao na totoina le alofa le totonu ia te oe. E mawhai e ona e toe alofa I le atua. E mawhai e ona e whaivi inga I le atua. E mawhai e ona e tāpua I le nganga ma le whaamaoni I le atua. E mawhai e ona whaatino la waunanga I le atua. O follow tino I le atua. O le taulanga ola, o le taulanga I paia, o le taulanga I malie. A wā o le mea le te tauai. A o ifoi. E whapena ona whaali tino ai lou loto foa I le atua. Ma mea uma e muli mai. E a fei uma ma whapongai mai le agabe o le atua. Me ngā le ona ta ua Yesu le. Ia upu ia I totonu I le tala lea. A oi le refer ia. Refer I le ngā yoinga na whai el finge. So the woman came as a result of what Jesus had done in her heart through the work of the Holy Spirit and the truth of God's word. Hallelujah. Lea la whai mai ai ina wasau wafine na sau matu I tu o Yesu na ilo sau ia Yesu. Ai whai mai ina wasau matu na sau maloi mata na whapena ona tutulu I lungo vai o Yesu. O na whapena lea o na whapa uifo le whawhine anga sala lea ua whamanga loina I lalo vai o Yesu. Le la e whetala I atu Yesu ia Simona. Simona. O le tau whapule Yesu le tūma le anga whaiutaia. O le tūma le anga whaiutaia. Ai a whea se whale na walaulia ina oe. O le ngā ruenga le al tangata e ana ina al whale pol tama al whale. E na te whawheiloa I a te oe
i le songi. E na te whawhiloa i a te oe i le tō ese o se vai, ma whapenaona e punou i lalo e fufulu vai o le tangata lea i se apawai. Ma soloi se ie. Ma whapenaona sauni lea, ina wa umana whaia le ngā yoinga lea, e whau ul tangata lea wa ulu fale i le fale, i le uu mai a te oe, o le uu tautele, o le uu e taungata, o le uu e manongi, o mea i e te tauna whai, e le tangata i utaia, i sos tangata e na te vala ulia ina i lona fale, ai peitai, e le i whaia e Simona le mea lea, se mea e tasi o mea ia, a o le mea tā ua na whapena, ona le whaia e Simona i le aso lea, na te le tu ua le avanoa, le no whanga, e tala whiunga mole ma lo e vala ulia ina i lona fale, o le a ngofo Simona i le tūlanga o ia o le tamal fale, a ele o nofo a Iesu Keriso. Vai, ma whai ona e vala ulia Iesu, ai ma whai foi ona e le whatanga Iesu i lo loto. Au i nā tonu ale sa ili mai ai e le atua sona no whoanga mau e whapena ona mautua i matatou. La vea ina i o tātou loto, whaola ina i o tātou tangata, matotoa i e le atua le lofa moni lea e tāpua i e le tangata. A whai mai Iesu ina ua whapena ona, sau whawhine lea, sau maloi mata, ma whasisina i luno vae o Iesu. Whai mai, Simona, taluna usau, ma le temino o urfale mai ai, e tele iau mai ani vai e whapena ona so loi ai o vai. Al whawhine lea, wa le malolo taluana sau, na whapena ona, tutulu ona loi mata, i lungo o vai. A o lea fo whapena ona wa aia le ngā yoinga al whawhine, ua whaongalo na laulu. Ai ai asa isi mea e whapena ona tau whamatala i le lofa o le tangata ua whaolaina. I le atua. E alu alu upu uma. E alu alu uma upu matala. Awa i lori me whailo ailo na lofa i le atua soifua e ala i le tāpua inga i le nganga ma le whamaoni o loi mata. Ua whamatala mai loi mata lona o tia ma lona lofa moni. Ua whapena ona ma fua leanga ua iaile mea na whaia e le atua i a te ia e le whaia e stangata mua. E whailoa i loi mata mea ua whapena ona whatofo ia e le atua i le lei o le atua ma le matangofia o le atua. Ala le ua whailoa le whawhine lea. E le ngata ua whailoa i le malingi ona loi mata le moni o le ngā ruenga le lei. Na whaia e le upua le atua e ala i le nganga paia i a te ia ina ua whalongo i le whetalai ngā Iesu. Aina ia whao ngā fo i lona la ulu e solo ia i a ao Keriso. Le la ulu lea sa whapena ona whao ngā se. E whatosina ai le lalolangi. Whai eitu ina naungo le lalolangi. Whai ai le anga sala i le olanga tuai. Le ale mea le ua whai e le atua, ua sui e le whao ngā ina o lona la ulu. Ina ua wheliwa ina e le atua, o na whaasanga tonu le atua le whao ngā te tauina o lona la ulu. Mole a, mole solo ia ina o a ao Keriso, le alwe au na e umaina, ua whao ngā te tau lona tino mole au unanga i le vi inga o le atua. Vai po whao ngā selo tino, mai ai, yo tato ulu se pa ia lofi o tato vai. Tino loto maleanganga. Mana o uma le atua el tolu lea. Mana o uma le atua maia yo tato ulu e pa ia lofi o tato vai. A leva pule paulo il tusi Roma. E mua ofo tato tino. Ofo tato mafau. Adu wako ai maleanganga. Aisea. Ina yo tato ilona su e PCA se vina ngalo le atua. Mo tato e famelva peltania. For that is your spiritual act of worship. Ngau lea tuel tino le anga mawal tino e sau malenganga. A mawal tino e sau maloto e le mwhainga alu au noal tino malenganga. Aisea, le anga alu ese tu valvala lua ngalong winga e utauna o ese tato malalangi le nei.
ai whaatai na sauru whawhine ma so loia ao ke riso i lona laulu. Whao ngā sa o lau tino mo le vi inga o le atua. E mana o le atua e whao ngā wha mea whai ngā ruenga ina o lau tino e au na ai ma whai vi inga i le atua. Ia silisili, ia aliali, ia wha penao na maualunga ai le vi inga o le atua. Il whao ngā ina o tātou tino. Le tioa sa o fo i le teimi na vavae mai e Yesu. Le apostolo Paulo i le teimi i lon tuanai, le teimi o lona valawina. Ina wauma na wha mangaloina ma taua ai leo o ia o le ipu a tau le leia. Ipu a wha mamaina. E mua wha mamai le atua. O na tau le leia le atua. Ma wha pena fo i o na wha awina e wha o ngā ina e le atua. Wai mai leo le fio ngā le atua. Ua wha pena o na saul whawhine lea ma whaatino lana whaaloalo ia Yesu. Whai mai, ua soloi, whaipuna tolsu malvalu, ua soloi ai lona lavolo ulu, ua songi foi i ona vai. Le whawhine. Malingi loi mata, soloia ao ke riso i lona laulu, ma songi i lona vai. O le ale songi ilna, o le songi al tangata tapua i le atua, o le songi al tangata ua wha mangaloina i le atua, o le songi al tangata ua wha penao na tu sa o loto ina e le atua. Haleluia! O le songi al tangata ua wha penao na tofo i le lei o le atua. Fai maia le fai salamo, o ina le ta tia il moni o le melea. Salamo lona mta upo lua lona fai upo suma lua, fa mai. Fabertania, kiss the Son, lest he be angry, and you perish from the way, when his wrath is kindled in but a little time. Blessed are those who put their trust in him. For my songi o ia, songi o ile alo, nei tota mai mai o ia ilon tosa. Songi le alo ao e maua le avanoa ili te mil nei. Te whaivi ingai, a o mai te mio le whamasinonga le tua e ta whatuai. Longo winga le taunuunga o le pafi ina wataia i ta ua ili toa sao le tua. Le alenga yo inga nana whaifo ingai le fine. Na ia whau u ia teia, ili swau umanongi. Ua whapenao na whailoa mai, o le mea sili le mea lea, o le mea alofa sili le mea lea, o le mea alofa taungata le mea lea, o se mea tau, o le mea sili sa teu el fine lea, ai wa ia whaanganga mo Yesu na dilingi uma ma whaonga uma mo le vi ingo Yesu, lea se mea sili o ia te oi. Lea se mea sili o e tau fiofia e leo foina mo le vi ingo le tua. Ala lea, wa ilole na namu o le swau u lea ile aso lea, na whalongo ia Simona mai la tau nei to tonu al whale lea. Na pipi ile na namu ia Keriso, to e pipi fo ile la ulu al fine lea. Ua whailoa mai ai, ina ua o ese Yesu mal fine lea ile aso lea, mai la tau uma ua taape mal whale lea. Na alu uma le na namu o le manongi ile i tonu al whale o Simona. Awe loa ila ua nao ese mal namu lea, o Keriso mal vafine lea. Po fea lava na nga i el fine lea, na alu male na namu le ola lea, na alu male na namu le lei lea, aisea, lea nga wafaya lea tuad suinga na mo mia ilo na olanga. Faolaina, fa mangalonga, le lenga, fa tofo le tofo o le alofa le tua, na fa ponga iona sa ue faivi inga, i le tua ma whailoa lo na alofa, i le tua whailoa lo na whaaloalo, i le tua whailoa, leo fo whataulanga o lo na tangata, o lo na tino, i le tua ma whailoa, lana whaatai i le tua, e ala i lana foai i le tua al foai, o lo i eile na namo le ola, e alua tua i le ola i le mele o i le ola. Samoa whaisau filfilinga, lale le mautono lale to vale la tulanga fale tono lo yai au no ma Keriso ta tele o maua
le tali e tate mo mia o ta iai le laulangi le teimil nei. Ai a whapeo o ta whalongo i le walaulia, o to umo ma fatia ma tinga ma iai a venga, i o to o mai an te au, ta to whaise filifilinga poto. Ta lia Yesu e whai mali im whaola, ina o ta ilo ta uo tangata anga sala, wana o le atua e mwhai ona whaola malaweai. Se i o ta whaivi inga ma ta pua i le nganga ma le wha maoni. O fo ta tino wha tau langa i le atua, ki ola ia paia ia malie, ma whaila ta fuai e whailo ailo ta loto whaftai i le atua i ana manuia ua whasoa mai. Tato whai talo whaftai ta mamola upu, whaftai lo whetalai, whamanuia ia Samoa, malana filfilinga. Oi se tasi wanga lue atu mga lue ane aila upu, whaia se amatanga fau, whamamaina ma ta wame o tonuina i le totol ta mai mamoe. Whaola ma whapenao na li lingi ai le lofa o le agabe o la ufio, se ito e tapua i ma whaongal tangata mo oi e so mo lovi inga. Whamanuia ia Israelu, whaola ma iailo filemu ia Yerusalema. Whamanuia le tino keriso ma awhi au o le tala lelei. Whamanuia au aunanga le Global Kingdom TV channel le meise o le RCTV. Fo i le viinga ian te early tama o no le swafo Yesu. Amen. Whamanuia tele le tua, whamanuia fo i whainga malolonga ma le tapena tuai mo le asau mo mua. Swafa pele o Yesu. Amene ma amene. Falava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi alo su ala ulu. Pul fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i Israelu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi
po e talu fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua fe lua lima lo whapelana i eil wha moe le tātou malanga ia whai te whia malanga e mai lo ainga pe a se wanoa o te whia i ei se langona sa ruitawina ina o tangata ino tū mo wa ai le maunga olive i olo i ai pe whetanga le tua le malili le whio wha lua mai o Yesu Keriso i le lalorangi nei mai o le a whio mai o ia ma tū vai on a au le maunga olive e whawhia ngai ma le maru fo i lea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi ia loa noa le leile tātou te malanga atu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo tātia i o tā lima ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata o nei le tasi se saito lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, Talofa Lava, kua upaanga kato Global TV, so se tōlera lang, ia ole o sia Paulo Poutoa, futi pali ile le ngoa, ia ole lua fesulfa na o malanga isala elu, ia e se tāua so ole atua, ia o se mesa whamanina, ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango whilua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai le tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sanfo ia fe mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai mana ia foi o te soli foi au le tua sa fe malanga lo ia te te ne mo finish fa monang ia fe mai tala mai au fa foi Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Solomon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it.
And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the word, when you read the word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa afsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oi, pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa i atu oe, o se filifilinga tonu, ma le ami o tonu, i lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wawa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.